Чувашинре агропромышленность комплексин тада ветеринарий дыдымын ішне автоматизациялеме цифрлы система ергелеш. Уншин ден калаган документ проектне тада үтті ішінеліге Чуваш Республикин министрден кабинетін лары венде сүтсеявреш. Агропромышленность комплексне цифры системене кучарасы федерации шайынчи палыртны тіллеу. Шене технологизем пірлешузен тупы шишине пызык ведем гюрейші. Візем әш пағалықне үстерме, тағаксен шутне чагарма болыжайшы. Чуваш Республикин ялхучалық министерстве цифры трансформация нега проектне пұрнышла забырать. Візенчен бірі хучалық көнегене шуда илеген система. Егебен тешерен вишімі шол вачечен вара муниципалитет сен администрации сен кергешізембе информация системене узы гурмалы келешусем жирыш. Порныжа кіртме балардаган шәнелік документсен парлықлы ергенче, республикаре хушма хушалық сен парлықай реестренче палары пілдерче Чуваш Республикин хушалық министрі Сергей Артамонов. Чавымбеге хларура тепле строительство объектчесе реестрне ергелесі шинчен дегалайшрыш. Республика галарым Валия Юлия Дюкова, Анна Центовская, Георгий Кривошеин.